Mayam Mukramzari the Neighbors Impact News Nay Raj Nongthombam Manuhuna Hariba 360 degree analysis of news and events the Mayam Mutram Nokchari. Thasigi Habati July Gitang Taraga Nipandagi No Nachanaba Hokiba GST goods and services tax habatare indirect taxing ni akoina seasonary ba tongan ba polam products sing amadi services sing da lengagna indirectly miyam dagi lokhatpa adu makhal gi tax GST ki hana leiramba amadi leijaramdaba hugi tax mayama ma hapchalak ba batare masina maram oiraga lebak pumba sida yam chawna wangang na re kari damukta GST se hengali bano natraga leiramdaba GST du sunga yoramdaba na habidi tax loramdaba polam phauba tax kari damakta lauri bano GST da hapchala ibno habigi wahang na chemu mayam langnari maruina khoigi cheng chak hawai chenghai abatari cham chamba myam na chanaram ba cheng chak hawai chenghai si phauba hana tax amta loram dabani adu masi label hade maming tholaba aduga packet amada bu han taragadi branded oiba oidaba natabide any achobo macha company achobo macha nai debida khawda bu halaba maming bu tharaba adu taragadi 5% cha da manga magi GST se logani habagi wafam na chingba lakpa aduga koina bank ta check iram ba habta check mana lorga check iram mane madusu hana GST amta loram mate madusu hojikti akoi 8% cha da nipan gi tax se lorgani haiba aduga कोई होटल की रूम सिंग लुपा 1000 कोई मागी होटल की नोंग मलई बगी भाड़ा है बतारे का भाड़ा से लिसिंग अम्मा योग तारे चनीपान पी बचा मापन पी वो इतार गदी मरुसु टैक्स अम तो लोरम दबदु मधु 12% की टैक्स लोरने है बगी चिंगो वापम लागपा हॉस्पिटल सु कोई लुपा लिसिंग मंगा पीबा कोई रूम है बतारे कोई इसागी प्राइवेट रूम लौज बतार गदे लिसिंग मंगा का पीरबा नत्र मंगागी मथक लेबा का होय तारगदी मधुसु टैक्स अमता लोरम दबदु मसो 5% टैक्स लोगन हेबा लुके टेट्रा पैक साइदना कोई अथाब पैकेट ता हान बा मही सिंह हापा था ओइबी आय हई मही ओइबी आय नत्र तोंगान बा अदर्स लिक्विड की पोलम सिंह ओइबी टेट्रा पैक्स ता हालग लाक पोलम से हाना लोरम बा अदुदगी हाबतर मसे हाना 12% लोरम मनी हुजिक 18% दे हेंग खरे हाद चा द ट्राई तोलो मदे ट्राई बद हेंगत मै तोदना एलईडी की लैंप सिंग एलईडी की बल्ब हातर हुजिक से एलईडी ना मई ख्वाइदगी चादे हाइदना एलईडी की बल्ब से हमला इने एलईडी की लैंप सिंग थानरी हाइतारे मरसु चादा तरानी थोइ टैक्स लोरम बदो चादा तरानी पान लोरगनी हाइबगी अनौबा GST की स्लैब GST की अनौबा रेट सिंग है बतारे जुलाई की तांग तरागनी पांदगी चना बहुग्रे मसी चना दे ममांग दा जून की तांग कुनगनी पान कुनगा मापन दा GST काउंसिल साइदना लेबा सिगी तोंगान बा स्टेट सिंग मणिपुर यावना स्टेट सिंग सिगी अमदी यूनियन टेरिटरी सिंग सिगी finance minister sing habatar manipur gi finance minister di chief minister masa mangni mokoi mayam se yoba haidi state tu gi finance minister mayam se yoba council magi meeting pang du harba meeting sena masi decision log bani aduga union finance minister nirmala sitaraman gi matung ina koi tweet torpa amgi matung ina madu unanimous habdi mepung khudimang na member khudimang na yana badina taba adubu consensus oba haidi ayam mana yabadu makhal gi decision amadi oiki habadi GST ki maman wangkatpa natraga nauna lepsalak pasi masi unanimously odi hadi loinamakti yate adubo consensus hadi aya mani yai habi wafam lakpa du laidu maruina high state mayam sida NDA ki state tara nipan yob hadi NDA ki BJP amadi BJP ki chaminaba party singna semba sarkar gi finance minister tara nipan adugo opposition ki tara ni thoi khak yawbani na obviously consensus to di koi ruling party ki finance minister sing na sing yambani na consensus adum phammani adubu opposition party sing congress kumba natraga congress nataba BJP ka pundaba adum party sing na lengak semba state sing gi union territory sing gi finance minister sing na di yaramgodra yaramoidra habduni yaramoy probably adunani unanimous oigide hadi loina mana yana bo oigide consensus oigi habigi wafam laibase manamduna laiba GST hike habatare GST ki maman hengalak pa asina maram oiraga miyam da piri bachai theng miyam da mi paina bam laiba GST hengale khoi kamai tok duri ke ai khoi gi tolop te hengat banate khoi khusum man de hengat banate karam haina numit kuding ge chang dri da polam singa sida khoi sel hen pir ga pole be ngam godro na habagi wahang am lai wahang asi matang sida khana ne ne tang asi impact news ki manung hone ki tharam da lengsin leibere basi joining us tonight on manung huna BJP Manipur Pradesh ki media panelist ojar ke Pramodini Devi ni aham to ja Pramodini bu taram nokchari welcome to the show appreciate you joining also joining us Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki administration ki secretary Sangolsem Johny ni Johny busu taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us CPIM Manipur ki secretary oja Kshetrimayum Santa ni oja Santa busu taram nokchari welcome to the show appreciate you joining too and also joining us the Imphal Times ki editor oja Rinku Khumukcham ni oja Rinku busu taram nokchari
Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan base oza Pramodini dagi tumo lakche oza Pramodini hojik lairiba koi economic position laibak sigi oina duga malem gi oina su inflation ama lakpa ya hena myamna kinaba timing hai batare duga India gi oina koi dollar ga rupee ga koi rupee gi value se depreciate tortana dollar amaga India gi lupa marifuga manarak pangasi ngasi ma India gi रुपये 79.75 से ना डॉलर अमा खका मानरी ने तो ना सीगी स्टेज लो पामरी फू भाव के स्टेज और पा हदी कोई रुपीस के वैल्यू हंदरक बस ना मर मरेगा इंडिया दा फॉरेन के इन्वेस्टर मयाम अमा इन्वेस्ट तोनिंग अमा मयाम दसु तोरमा मयाम सु मनिंग हंदो की बा विड्रॉ तोनर की भी सिचुएशन है बता रहे अरे ये कोई CPI अब देखो ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अरे ये होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI मको से रेट से लोई वांकल भाई दी इन्फ्लेशन से वांग ना लई बट तंका कसिदा करी के दमकता कोई GST सी हाइक तो रही बने हंगलाई बनो अदुगा हाना GST द लेरम द पोला मैम हफ्ता लई बनो है बगी मियाम के नुंगनांग बदनी कोमाय रेस्पॉन्ड तो बिनगी मियाम दा अचौ बचै थेंग माइदी लाइरब जिंग लई के द पोलम दु द टैक्स लौसन बितार गदी लाइरब मियाम द वाहन भाई बसी नखोय लाइरब के दमकता अखोयना नहाक पु पनिश तो बनी यू आर पुअर देयरफॉर वी आर पनिशिंग यू विद न्यू टैक्सेस है बगी वापम लाग तो रे कोमाय रेस्पॉन्ड तो बिनगी होजा I know the handra is Pramodini da han boina. Oh, the Bakara Yao written. I Punamapu Invect TV, Target Cherry, Amasung, Lengshin Biriba, Quai Punamapu, I Kai Kumano Cherry. Tax key revision is GST, Hangat Pasi, Ambagi, a slave kara Hangat Kiba, slave mine Hangat Kiba, to the home, Ambi Pine, Nagarib Nico. Equation am Nagri Nedo Amukasu revision nama Mogi GST Council gi Amukshu revision tawre 5% Haidana Muktawi Akoina season riba Potlam Jadam goods and services Machida Hengalak Pasimi binding I to Makoy the Hengalak by Madam Nekoina Kana Karigino am na revision si Adumasi Handarak Boyna di like the Yadra Yadre like Handarak Padiadre aduga taxi once akoi gi torok da sulai ko koi na pesi revision tawraga hengat ki bachi amuk hanta na hande magi chatnabi ama oina tumaina magi GST council gi su revision si tasengna tax ama hengalak pa matanda akoi na on the whole mapum oina economy developing economy sing da masi khara tax khara ga wang na akoi masi legally koi khara chaphalakli ba ko yamna advanced country nataba chaphalakli ba country sing da economy sing da taxi khara ga wanglap masi prithvi gi oina masi khara chatna ba oina tawi ade khoi gi generally khoi da economy da yamna affect tawgri ba sibudi ai khoi na Ukraine ga khoi gi Russia ga ani gi war sina su chawna di tawgiye masi masu ai haijeni ni tauki adu hoji khoina potlam jairam chana thakna ba maruya daily gi khoina consumer sing na consume tawjeri ba potlam jairam sing sida masi hengalak pasida then hotel da akhoi gi ngasai panbi khib do lising ama bu yoraga di lising manga bu yoraga di magi GST gi rate si chawna lai ba iban akhoi gi mapan chatpada khoina koi di yum lai taba ka bani na hotel le rak madam da thong awa ba ka boi ba masi theng na re wa dauri wa ba chiang wa dauri ado masina ta seng na kari tawra ka phai ngani hai ba poti masi gi solution di lai ga da ba mande aduga hengalali ba sina awa ba pi ba di soi da pira ga ni kuita aduga masi hengalai hai da na Bharatiya Janata Party gi government asina yam patra da na tawra tawisbu government asina hai ba potsu ekoi mipum khuding na hanging ni soidana karino ni sarkara sina tawiri basibu aduga GST council haidana tawri basina revision amo chahi gi lak basida kari gumbada khara khajiki na ta ba change se dum chawna percentage lak basi masi yam na awa ba oigani hai basi hoi mayam loina makti mapum moina yana ki da yana rel dawrani sidi council sina once mana masina yana khagadi masi adum mapum moina yada ba ma ni leiram badu kana chu khangla roi kana na chu nei na roi yaren chum lawrani now hengal it has been increasing masi hengal le
adu huji hengalali ba si aikoina masi wadori haidana aikoi si kari no aikoina tawdori ba upai se dana tawbada naina bada naina bagi suloi ba naidri ko adigi naina bagi loi ba naidri hanigi ba ba koi naina bada masi khara adum warat na laifi bani masi tasena solution por pangam gidri ni huji amuka sumu anauba ma mo revision si da 5% da bung lak ba si su another burden ship ama oidori wadori ni adu masi tawbada bu karigi hengali bano natraga karigi no haibasi koina tax haibasi nahan ki manufacturing ki time dagina magi last production olapam final product oirapa asi phawgi paring dagina then magi karbar wala gi khutta lakpa chari ba mi singi khutta lakpa sijinari ba mi singi pota thungakpa phawbasi tax ki magi paring amani tracking amani tax asi sidari ngai dre inadana dum leira aba poklamani mana manufacturing tawbadagi hauna aina huje koina indirect tax direct tax na haibagi wa khaktani indirectly adum inaraga lakrabane koi da polama koina sungma matam da while manufacturing koina polama koina puthona bo hona ba matam da magi tax ki area mai koi da adum follow tawdana wai chilhalaga adum lakchagara ba poni adegi mu hujik si koi chume nauna revision number lakba matam sida huje koina kanada dori di masi chumde sarkar na samai taw masi chumde haibasi haina rakadori ni launa rakhi dori ni adumoi namak tangai phadana sarkar asina praja miyam asibu warasanu haina hengat pamakti oiram moidra haibasi khali tangai phadana economy amasi et par atopa economy singa atopa country singa masi gi et par aikoi si leimina na ba yana na bo honna ba matamda aikoi gi tax te he aikoi gi taina rakani tax damak taina rakani masi di bangi BJP na palasu Congress na palagasu tax ki system si da khara damak taina taina dana chatkani amuka su khare he na aikoi di developing economy ni aikoi gi chawkhat charakpa puradi chawkhatriba chawkhat parom da khara jangsin charakpa dugumba country amani na koi gi economy se aduna tax koi gi higher tax system si da khara masi ngaragadi economy si hingboina tawi haina maramachina asigumba revision na malakpa matam da su ngasai ye koina pot macha goods and services ta hojikti sai bungon haibiribdo packing macha ma even kainogi lasing oira bhawda su natraga koi gi kaino khujil tekthok na ba oira su adimugumba pot bhawda koi ngasi di tax tu pikra ba pot ta bhawba macha da koi si yaure digi amuk su koi haibi ai koi di amuka su pension ga si phangjara bani ko pensioner singi kari gumba mafam amada da moi tudong chabasi amaromda pibi de na lauje whereas tax di loi yauri ba koi pension phanga ba koi kari gumba da khudong jaba laitri ba ikoi se masi adumak every goods and services item khuding da ikoi na lairu bo oiro aeroplane tong chat po oiro digi bus tong bo oiro po lama lai bo oiro masi cha mana na magi socio economic point of view da di pensioner sing si su benefited oiba poti amata pidraga tax tu budi moi da chu thihan limne ba aduna si su koi pension ga phangjari ba koi da su yamna koi gi chinta ni si su nungai jeta ba pol amani adubu koi si in the interest of the public magi koi gi finance minister Nirmala Sitaraman ji na mana magi lujing makhada mana council asigi koi GST council asigi port ama leibak sida revision nama tangai padana lakpasi yamna technical oiba yamna expert oiraba madugi khanghairaba kayana di madugi body amu oina lakhiba potnina masida warap chuwana koi mayam chi kari tawgadage haibagi pot sitana minaba tare ai sumain thamjage Okay, leibaki economy ki selthungi phibam phatabna maram oiraga GST haide leibaki revenue wanghana gedamakta GST sida rate se revise tarokpa haiba hana GST lorom da polam da GST lorokpa hana lorom ba sangdagi khare hengatpa haiba tare masi lakpani dubu miyamna waba taragasu leibaki interest masi bear to haiba tare dubu laibu wapam di koi mamang thagi haiba tare June 2022 gi GST collection India pumgi collection koi GST ki लेगा की वेबसाइट थोड़ी सी 1,44 crore plus 1,44
44,000 have 1,44,000 crores se collect we India pumbu gi oina masi mamang gi chahi 2021 gi June have the same thasi the yang na matam da mas 56% cha da yang kai taru he na badri mamang 2021 the collect over only 92,800 crore khatang collect we adu hanak chahi gi June tha da di mamang chahi gi June da 92,800 crore collect over tar ga so hanak ti 56% cha da yang kai gi chang hengal laga yang kai taru gi chang hengal laga hai badi 1,44,000 crore se khongale have ne adu mai ta udana mamang gi tha me tha da so 1,40,000 khongale madu gi mamang April da na highest ever hai batare GST history da 1,68,000 crore se collect torini GST yamna successfully collect obadi ngami adubu GST su yamna collect obang ngam phawba sida GST sida makha ta na attack tawdana micha miyam da wahali bise karino habgi nungnang bam ti micha miyam question se dum hange tare aduna now I Congress am laksa MPCC Johny da Johny kamai thambi be masi opposition party ama oina su aduga lebasi gi miyo emoina aduga particularly opposition party gi miyo emoina zik laiba anoba change habitara GST ki slab rate akoi gi rate ta hong bola isi masi adum yarba chana ba yarba ahong ba amane hana thambi bi abra kamai thambi ai aha mamakta da ai khwai punu mo ikai khunu bo chari to ngasi ki akoina nainari ba ngasai hoi BJP ki spokesperson madam na su thambi gre ado masi ai khaktana nate hai do si masi housing lay ba GST se revision je handa ki khara amu lai si mamang da su thokra mamang da lay gi ba si bo ba ikoi controversy lay gi dana kaya ama mayam na mayum na to gi masi ki khudong cha da ba tax on tax hai dana mayam na han de hainer la ana handa ki si da su amuka hena koina haidi India is agricultural country haidi agriculture da haidi mag allied activities da sinmi yamba adum country amusu oibnina haidi later later ni yamba country haida aduna masigi asikum country asida lawri bu tax identical oide haibisine ba mati ai kana haibinati miyam umna haidiba kinone only boy ruling da laiba BJP da yauriba mayamna budi masi government gi keno dani haraga habi ro da so masi leba si da laiba miya umna makdadi masi yaning da phongdo pasi akoi miyam su thengare aduga handakta ngarang na handa kui dana July gi akoi gi keno da angan basar da haiba tare masi handakta ngarang na lauthoki basi kui dana July 30 sida su July 30 yes masi lauthoki basi masi tasing namak ki masi keno ne GST se BJP ki lenga mamang da legi ba Atal Bihari Vajpayee matam da su masi chana biyo haidana hoki ba lei aduga mamang gi hauji legi ba BJP ki mamang gi tam haiba tare masi degi akoi chana ba hoki ba ne se ngar ga di akoi keno da 1st July 2017 degi aduna 2017 degi hoki ba oi ba gi wani adu makoina masi pamjaraga laki budi kuire almo ko koina nainaga budi adonda nate tax se logo ye miyam dagi logdori ni miyam gi damakta logo da tax ne adumu leiba handa hauji tawriba GST asina tawrise hana gi central tax id central GST bo hidi central excise duty na chimba customs ki na leiriba mayam tax mayam punamak se masina subsum tawni state or central keno da bo leiba khuding mak se koi masina subsum tawe ha na GST sina keno taw ado hauji nauna laiba warandi inauna koi hauji hidi nungmagi tangai padana changda yadraba ngasai habi giba pre-pack haitare ko aduna pre-pack items food grains na chingba mayam ma koi 5% digi hauraga yausalaki base masidani akoina amuka hena controversy hanagi pedringi matakida amuka hena nunangba nuaitaba khudung chadab ke am tholis kari gino hai kanda koina hangba yari se atai gamnate hauji lassi da curd da sangom da rice da id with the maize sida bo what tax lawni haire adu India da laiba mi pumse siguma unpack oirgasu branded oidragasu 85% of population India da laiba population jidi sumaina branded oidaba unbranded oiba non prepack oidaba haidare ko sumaina pack yaudaba food items abase 85% ne
Siguma food items in Sisu, Equina, TX, Logani, Hivagi, can also lay a gadi. TX lower the water item, Amuka Hanna, TX Losun Bayawagi, Losan and Bogi Masa Amoy. I thought. How's it Kona? Young by example, how's it my scientists scientific equipment Kama the TX Kingali, Hivagi, they plus pharmaceutical, Hida Habitat, Anala, Hida Yamada. Good, Mamangi, Handaki, now Narangahan, Chanari Sinataba, Mamangi, Kenoda, a coin 11%, that one, Chicken Kibuki, Lady Manel. Good. I don't know Narangahanda, the revised of CSC. Although how you like question the Pani, London City, the Kara, Sunava Wale, have a Chinjab, some Yains in the Agi context and the inner of GST. How's it GST Pani 5% lower? Adimu, butter 12% lower. Masala than 5% lower. How do you hang your question there? Paneer butter, masala, can takes a percentage. I don't have a question. High takes a quina Masagi, curd ama, curd taki paneer putorokada wagasu. Mills Sangolsem Johny Pragan, cheese dip putoropomatam. I coin a cheese, not or paneer hire. Aduna. Carding Togana, I highly go on easy to Toroko Yadi. Adutati, milk like Kenotida takes a lower about 5% lower. Curdling process in lower Kanda, Masagi, Panir in a Potoropomatam, cheese or Potoropomatam takes a Amukuzu Kenotor. Masita live question the Panir in a Putoraba Matunda, Masagi, Sango in a Putokiba, Mamanga lower takes off. Refundable or you can drive in question, Mayam Chow in the rear. I take on takes, I do laugh at. Lower takes to the Amukus takes, we look to question them lady. Aduna, Langing point, Masai, Akogi, Union Government, Fitment Committee, Amasiama Matunda, Chairman, Masagi, Sitar Akogi, Honorable Union Minister Asina, Sitaramana, Chair Lovira Matunda, Lokiba Warep Sita, identical point, dear Mahana, Pundokiba, Lobseriba. GST की वारेप से मसागी फिटमेंट कमिटी मसागी GST काउंसिल ने लौजबनी है कोई गवर्नमेंट ने लोगों ने दिया कंसेंसस तनी का है अदुर गति हाई बा मसागी GST काउंसिल से तो यावरी स्टेट करेगी कोई ऑफिसर से सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिसर करे यावरी मरो इन्हें मसीद यावरी बस स्टेट से की केनो से कोई राजस्थान गुम्बा yes happy John राजस्थान गुम्बा Gujarat Gumba, Haryana Gumba, Karnataka Gumba, Tamil Nadu Gumba. Sigumba Mezaroga, state Kakchina representative of the Yaune. Aduragadi, Makogi local context, not a state to context, Yengaga, high river takes the some inclinations. I know lady was state to give product, not a GDP, lady Bumaya, concentrate Torga, Shema Ania. Adudi. Rest of the states, Lehobi states in the representative Yawna, Makoni GST, let me know what if they Kaya am number Chumbo, we have seen them. Yawan Miragana, take Kudimagamiro. Official thing, Yawam Sinja. Other state crack can represent our high river GST council Gizida, consensus or Hargadi. I am another Makogi government, the Sakar Pajaba, state in Anthony, King Hargadi. Aduna, Sigumba. Kenosida, Makona Laura Iba Warrior Sinja, identical OIB. Aduna, Masi rollback of the W Hybrid Chimba, Kayama Pundona give a lady. Aduga, Masaki, how's it say Mayam the Kinarese, a Kogi, Karale Gadi, a Kogi Kartel, see the logo not of takes. A Kogi Ishana, Ishagi Yum the Tumzava, Ishagi among the Tumzava, Ishagi Yum the Iruzava. She is to take Laura Ivagi, Yaman Mokri or Mung the Hunter by Yauri. I did take takes law to takes over takes on takes. Sisum la Avina. Mohugi take revised over there. Left there. Mamanda lady GST Pena than the lady Matata. Amuka Namuakuna, commodities, not essential items. Like the ladder, I am about production Jida, Equina, high reputation, local agati, later Balai Jinja, lay no having. How's it? LPG, Matanga to Mayana, price, Haki Matanga. Hanga Biro. Like the lighter in the crack, you know. How do you sack Tunganapa? Sana Nabazu, Sana, but the Tunga Maiju. No, I'm not a takes Yabum the Yarocre.
ꯑꯗꯣ ꯂꯩꯇ ꯂꯥꯏꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯈꯟꯕꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯁꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯣ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯁꯦ ꯔꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯂꯨꯄꯥ 3ꯗ ꯐꯪꯍꯟꯅꯕꯅꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯝꯃꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯥꯅꯅꯕ ꯐꯨꯗ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯦꯛꯁ ꯂꯧꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯈꯦꯠꯅꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯖꯤएसटीꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯇ ꯌꯥꯎꯖꯔꯦꯕ ꯑꯣꯕꯖꯦꯛꯇꯤꯚꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ elimination of cascading tax effect adigi subsumption of all indirect taxes central tax oigra natragana state tax oigra leire adigi increase the tax to GDP ratio and revenue surplus high aduda makoina harise main oina aina tenjara loina mu pandragasu high tax collection haidani GST tawrise high tax collection means a sign of strong economic development haibne economic system ji hengalanba economic development ji wankhalanba haibne tax hengalaga di ekoi economic development ji wankhatum thokne adu whereas in case of housing like tax structures ya sum akona naina bakanda tax is sum wankhatpa development in a backward chali adu ragadi khongwa kiba taxing di kadai di chakrage haibi ki angningai over yam chaw wahang ma ekoi mayam angri ai hasine aduna masida leire akoina sagi laura iba firepji ekoi yam identical oidaba commodity amaga manadaba sigumba mayam ama yawe habikima mayam da ai okay all right atubu maru ina khogi coronavirus ki pandemic ha tara covid-19 ki pandemics na maram oraga chahi ani hum si am chauna leba sigi senmit londa chaitheng piba lona lenga na hawdoli ba scheme mayam ha tar hariba welfare scheme mayam si center na pidari mayam si masi gi sales si recover tawna bhana matam na ha tare koi revenue gi source income gi source lenga ki sum mathang yang matam da petrol diesel LPG gas mayam maman hengan pakhak natana hoi hairiba nong bada sang drab ya essential item mayam amada su hana lauram bayai lauram magan hengat pa aduga lauram daba sing aduna nauna GST ta hapchalakpagi wapum sing si lakpagi mami tabani habagi wapum sing leri mar madar mathang sei oja santa ta lakcha matam da oja santa maruina hojik GST hengali si leibak ki oiba leiriba welfare scheme mayam ha batare masi run tawno manamba matam da mathau ta ba sen mayam ama economic conditions se patna leiba do not only hojik India khatagi natana malim pumagi problem leiba aduga India gi hojik India gi koi rupee se depreciate tortana dollar maga Indian koi rupees marfu ga manar koi phim se lak pasena maram oraga economic situation na maram chadre mase recover tawnu gi damakta tongan ba area sing se koi tax habatari indirect taxation direct taxation sidagi sel se khonga na ba khona bugi mamita bi bra kama yeng bi Ras ngasi se yang ngai akoi gi isi ha gi roza Pramodini ju yam phajana ngambi gre maju ngasai gi khayai na hai batare BJP gi nanu sing de ADA government taw bi maju khar yaning da ba ai yam rau dei akoi gi se oza na ngambi se ai ni yengi di ri bharat si economy fiam phatte se akoi lu ya re ba prithibi pumba gi economy si yana bharat ki economy se lu ya re ba even BJP ki masana su ya jar bane ba adai ni yengi di akoi gi GST council se kari no chi ne ba se akoi rajang sa habi gi da GST council se yaw si bharat NDA na pai ba state tribe ban adu na pai ba 12 adu masi gi anung si da akoi gi umlak pa gi makoi ji akoi gi yana ba pur kana consensus hai ta moi mo yana da so ai mizu ji ni ya nu ko aduna masi akoi gi janag hai bane adu akoi ni yengi di bharat ki hanaki supreme court na akoi gi kaino order am tari ba supreme court na kai hai ga article 277A gi matugina akoi gi GST council se only the mandatory body ne ba hai di council si nei na ba je makoi na si to hai ba dia ba adu makoi je thabak umtok ba si di central government gi mathau ne ba aduna ayamba state ya grasu yadaba akoi communist party of India marxist na panba atai party na panba state kayam nei dia ba adugi kamu duna oppose to we masi je adu majority yarabin maru consensus ni haraga mu yanagi bane ba adubu supreme court na sai na panjagi 277A gi article ki matugina di
masi recommendatory body khakta aduga masi thaba ado madu heta pangthokani haiba leite maramdi madu kainoda akoi legislative assembly sing aduga parliament su approve tawam changieba aduna hoji BJP na tawri base akoi federal structure si matung ina makoina khitang majority oiba matamda makoina prajai khandana modi na instruction tawre akoi maru birenda akoi thangnaba akoi NDA gi sarkar paiba state minister singda ate loi instruction tawre noi lakpa matamda nang GST council gi keno sida ko akoi ni hinga kado bi ya loina akoi na haidi makoi special in Manipur khalaseba akoi maru birena kai damda maman hinga pa pami bano akoi maru akoi nephew rio na kai damda pami no akoi maru gogi na kai damda pami no makoi moi prajai khande ba moi na pami di moi pasa yam da khumjan ba adu moi da pasa khana lakpa prajai wabdi khande aduga amarunda maduna kai tawgi hai matamda makoi na akoi gi manipulate tawba haibdi opposition party singna akoi 12 akoi state la liba opposition party na GST yadraga su makoi na akoi gi madu heta implement tawgi thabak leba aduna aina ujari di hoji matam sida responsibility di Bharat ki luchingbo oiba Shri Modi Shri Amit Shah adu Shri Mati Sitaraman sineba moi prajai wal khandra baiba aina maman hegalo se ti yaba hega kan yaba moi wakan thamboi dra baiba akoi ni yengdi siguma phim masida Bharat ki federalism mase makoi na mangali adu masida man sulai deba mase concurrent oeba akoi kenu se GST Okay. Uja Santagi. Aduna aina Manipur da popa Manipuri amoina Manipur da rajniti tawba akoi politician amoina aina haijedi akoi Manipur da akoi GST se hegataba yaeba kali damda akoi lamda legeriba akoi ima ibel sing ipa ipal sing isinau sing siel sing pumno ma se makoi nuaina ba hawiti aigi mayota mama da koi Congress ki Johny na haibi ba dune kai na matamda GST si am hinga kare sangom da su hinga kare akoi hauji Communist Party of India Marxist ki akoi khan noi ba akoi trade union na akoi laliba tam kunipan kumapan kutare rasida akoi ki sangom da GST hinga pagi akoi andalon ta udori ba atai hiram ka yar coffee da ni khangde amada ni khangde GST hinga pai je ado makoi ni ngalaga moi kenu no lobuni ka aduga amaronda Bharat ki sinjau paiba yam phajana yaw le hawai changwai cereals and grains hawai changwai habitare musori mairong bi muk lakadri hawai me koi kangtak habitare suma mayam se packet oina lakta ragadi packet oina lakta adu hana panjabi na aina panjabi hayi tawni adu hana panjabi na aina haijedi adu hana panjabi aina panjabi mamni kenu ta Bharat ta hujlai basi ko Ambani je akoi gi Adani na makatak thangre पृथ्वी की मरी जो पैसा पाए बजे अदानी बन गया तो अंबानी अदानी अमसुम मसी की मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट कांगू सिंगसिदा भारत सरकार ना यामना साथी ब टेक्स कंसेशन अदु मोय सब्सिडी याम पिसन कया अम तौरीबा अखोय ना पामी बदी अखोय की अलाइरबा कांगू टेक्स लगनोबा अखोय टेक्स द रिचेस्ट persons in India sineba marandi Ambani Adani adu odada makoi piri ba khudong sa bas kido madu to wadu GST do madu handalaga akoi nukti gi sang da ba yad polam sing nang nari ba cereal sing rice food grain sing ama masing sida akoi GST da ba yai ba aduna GST se kai noida masidi only makoi toksin na ba ne GST council je toksin na ba ne ke no matamda makoi gi the only recommendatory body khantani hai base भारत की संविधान की आर्टिकल 277 ए द हाई रे बादो मधुई थब पांदोपदी मधुई काउंसिल रिकमेंड इन द बसिदी ngasi भारत की सरकार सीतारमन अदुगा ngasi मोदी अदुगा अमित शाह न गमे बादो मखोई से मरेबांग मुसिदबने अमरों धारगा मणिपुर चीफ मिनिस्टर जसु अकोई भारत की जेसे काउंसिल लौरी बसे असे मसे कोई चनरो हाइबा गमे बादुना आइना आहान बामुसिदा हाइजे निंगी कई नो हाइबा मतमदा अकोई ngasi GST से as a whole Modi na luchingba akoi BJP Modi luchingba NDA sigi makoi policy program mani maduri akoi tax the poorer
and give the all oppositions to the research person high but okay Kongali but tax mayam have that indirect tax GST na mahut sile GST indirect tax na miyam na sujari ba tonga tonga no polam amadi services have tare mayam se dagi lenga na sales konga to ni mai tok dana income tax haidana direct tax lai corporate tax haidana direct tax lai sidai su konga to ni hariba kongali lenga na kongali ba sel mayam se lenga na loina lausan dona te masi tonga tongan ba policy program da lenga ki chakot thorangi damakta mayam gi damakta sel mayam se amung thadar to ni adubu masi kongalakpa matamda sel yamna thokche daba haiba tar middle class lower middle class awaba pium da leiba mayam se dagi चांग सा नोंग की चांग दबिया तो पोलम लेजब मयाम है तरह संगोम ओइबे है नत्रगा कोई से हवाई चंगवाई ओइबे है फूड ग्रेन्स मयाम नत्रगा सीरियल्स मयाम से पैकेट तबो हति किलो मखाई वर्गसु किलो वर्गसु पैकेट तबो हालाबा अदुग ममिंग अमा लेवलिंग अमा बोथोलाबा अदु तारगे मदुदसु 5% टैक्स लोगोनी हाइगल अबनीना बोरा दा हान तारगसु मदु ममिंग अमा थाले पैकेट ओरबनीना मदुसु अदुमक टैक्स 5% टैक्स थीबगी फम लागतोरी अदु हाइरि वाफम दि हुजिक से किलो कुनगा मंगागी मथक ओइतारगदि GST लौरो जीरो GST ओइनी है दुगा किलो कुनगम मंगागे मखा ओइतारगदि मदु GST लौनी है तारे अदु लाइरब मी अमना हवाई मंगंदो किलो कुनगा मंगादि केसु लैरोय है तारे मान लैदि किलो अमा अनि दिहन लैरोय मिसम प्रजान लैदु से अदुना मिसम प्रजा ददे दुम टैक्स लौबा दुगा याम याम लैजब ngam sen थोकपा मिनदि किलो यांखै लैब ngam कुन मंगा लैब ngam थाव ओइरो संगोम ओइरो मदु लैब मी ngam मी सिंग दुदि दुम लै हिदुनि है तारे मखोइदि मदुगी बर्डन दो लैरोय अदुना बर्डन पुदुसि कोई मिडल क्लास है तारे लाइरब मिचम मियाम कॉमन पीपल सिंगना ओइगदबनिना टैक्स से कितंग एग्रेसिव ओइबा नत्रगा टैक्स अम ओइरब्रा हैबि वहां दुनिया दुना मयाम पामनरी से रिग्रेसिव टैक्सेशन की महत्ता प्रोग्रेसिव ओइबा टैक्सेशन कोई कॉर्पोरेट टैक्स को माचो चो बा अंबानी अदानी आमदगी लखत पिबा अदगी इनकम टैक्स ओइना कोई इनकम यामना मागी थागी इनकम यामना यामजब इना खुना मिसिंग दगी टैक्स से वान वाना लौबी तारगदी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन दे हेन एम्फेसिस पिबा रिग्रेसिव टैक्सेशन GST को मदखरा हंदबी तारगदी मिचम मियाम दा लायरब मियाम दा हबे तारे मागी प्रेशर से खरा मखै सापगने हबगी नोशन अमदि लरी ऑन द नोट ब्रेम तजग ब्रेक टाइम तंजरके इंपैक्ट न्यूज़ में तानो लेबी Yai School Moirangkhom Imphal West Salaiba Brazilal Institute of Sciences BSK Academic Session 2022-23 की Class 11 Science के admission hauzari. Online registration की दमक पिजरिबा website http://v-school.in ADM form BS Moirangkhom asida register tawbiyu. Offline admission की दमक school office or ayuk की पुंग निपान दगिना नungthil की पुंग ani phawda lakpiraga admission tawbiba yagani. Akupa marol की दमक 9366201278 natraga 9862276589 asida call tawbiraga khangbiba yagani. Khanganjaba Panthavi Housing Finance Company Limited amasung sister company singi maikaidigi khanghalakli madudi company sing asidagi loan laukraga defaulter oine leiriba loani member singa lakliba July gi tang taraga manga English singani kuni thoi fawgi manungda isa gi loan due singdok pigadabani hayengmak head office amasung branch office singa lakpiraga due amount sing adu singdok piu thawshabi trabadi isa gi property sing Sarfasi Act 2002 gi makhada auction tokthok charaga Hanasu auction tauba yaukrabani. Khanghanjariba Panthavi Housing Finance Company Limited amasung sister company sing Taurangbam Laikai Uripok Imphal. Presto Personalized Wonders Imphal da nauna hangdok chare hairiba sida personalized gifts, corporate gifts, awards and mementos, home decor, office rubber stamp na chingba potlam sing mafam asida phangbigani ngasi maglangsing birau Tilak Ras Enterprises Presto Thangal Bazar near Kasturi Tong Imphal. Contact number 0385-244-9025 natraga 98621-00456. Welcome back to the Manuhunania 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manuhunanga Sikhanajribe Basi July ke Tarik Taraga Nipan Dagi Chana Haukiba Adumlaba Anoba GST gi revised or rate sing Habatare Masina Marum Weraga no with the Sangdria Draba Pola Machamatsu Mayamama Aduga Hana GST gi slaps the Chalam daba
hiram pola mayam su services and products mayam su GST da hapchalakpa aduga hanadagi GST da lejar mayam gi magi GST ke slab se 5% da lemadona 8% zakiba 8% lemadona 12% zakiba mayam lakpa number marga misha mayam da yam chawna chaitheng piragadra haibagi wahang amma miyam gi nungnam lai sigi matang sir khana janam bani matang sei oja pramodini dam la sagi oja pramodini su adum haipet thambi de haptare ko GST tax law bisna marmage misa miyam dari am chawna adum awa bakharadi oini adubu for the larger context haptare larger interest yengbu matam leba ki economic condition hena phan ba mathok tabna mar moraga mayam gi contribution je mathok ta habni adubu ang saisu break mamang haje khiba regressive taxation gi mahutta progressive taxation haptare ko corporate tax kumba income tax kumba magi income yam na leijaba ina kera khunba hagadra natragi hena senthok leiba Musing, natraga company singdagi corporation singdagi natraga individual singdagi sense lokhar pitar gadi phagani to 2021 gi direct tax habtare direct tax to khongot base 14 lakh crore ni aduga indirect tax miyam dagi GST dike di khongot base na almost 13 lakh crore gumne hatare only 1 lakh crore gi difference ni lady se adu yamna khenadre habtare aduna indirect taxation dagi khongot pa amount siga direct taxation dagi khongot pa amount siga direct taxation na khitang khatang hen ba habtare adubu masi direct taxation na khari yam le helan tar gadi indirect taxation misam yam the period taxation se khara makai di madai du da relief ta guni habani adugi ma wapum gi ona tena bata habtare han laurom da polom da phauba abi ngasai gi grains food grains cereals hawai chemhai phauba da packet pu oiraba hadi le packet ama da bu halaba branded ki hanadi branded to hanadi branded pu ergadi hawai chengwai ogera brand ata bo ogera cheng bo ogera hawai bo branded achoba company ne saba maming lerba brand oi targadi maduda khoi dum tax lor me habitare adu chumna ki bora da karde maming ama tharga lakchaba cham polum sing adu de tax lom de hoji hare sidi maming bu thar label bu erba package bu erba dum 5% tax lo ni harabni na Hawaii Changhai for the Lord with him, Kilo Kun Mangagi Matakalo Targadi, takes Loro had, Kilo Kunga Mangagi Matakati Kanamton Loro Dunedna, regressive taxation Sita Hen emphasis Piba Gimamium, Tari Tau Gimatang, at the petrol Gimatang do via diesel Gimatang do via LPG Gimatang do via Michim Yam season of a polums in a Sita tax low was yam aggressive tax low Gimamiama, Tabasit and Miamna, Hahakam, Naribs. I don't carry response to him. Pramodini ki line se frozen oigre yes tajar oza hai bi oza Pramodini tajare oza Pramodini ki line se plastic khau dabu halaga di haiba pot du makti ai hayan janing de maram di ta seng na hoji khoina packing ningthina ka laiba system si su it costs a lot of money. Ekoina, PM later basu, Natraching Hawaii, later basu, Kainun the Toka Pishalaga, Batka Chegaga, the Wamdaga, Tabubakopa, Natraga, Level Amaka Nine Lai, Bashi, Mashiki Kana and Bak, Kitang Panjage. Ningtina Ekoina Polama, Madu Manung the Pagera, Paroida, Hector, Leveling Katokshan Ba, Madu di Party Yara, Royoti, Forum Kaya lady, Madugi, Taste Tonabakaya lady, Madugi. P natraga madugi koigi penalty gumaka dandi phangdo bokhoto ba magi license kakado baka toksin na baka budi pangya diara roi aduga hoi maduna koigi yamna koigi gasaigi yam phattaba pot khara natraga yamna sendong ida khallaga miyambu minam biraga madu hekta ko yonsal lakpa khosal lakpa chi Yadana, but Mamang the Torami, even as a Togi Wato Koisahiki among the Toki Valley, I Koina Pochi, Karipoyanto, Haitaripo, Masipoyan Jayan, Toina Tawagi Pochi, Hek Lay, Madugi Lay, Basigi, Kara, Filtration, Doronaba, Pitang Madugi Chimokna Balambia, Madanga City, Pochi, Koina. Linking level of the Nama, registration number of the Na, any change the oil, Hawaii, the oil, organic, Higera, Hibamagi, Porti quality, Aduga people that you Tatana Choidana attractive oil Gadawa, Loidana Magi, attraction to labor, Natiko, Portuguese, Choidana Kanava Karpanga Gadika in a Kanjavasina Chigi, I call in a Lena Jeriba system Jida. I call ye Parot Joinal at Pritivi Goinanga City, change of a line. Maramasina.
ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯁꯨ ꯀꯨꯞꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯜꯂꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯦꯡ ꯍꯋꯥꯏꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯀꯤꯡꯗꯨꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯄꯦꯀꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯃꯥꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯅ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯅꯗꯔ ꯆꯦꯈꯥꯎꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯐꯤꯒꯤ ꯑꯃꯅ ꯀꯥꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯤꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯗꯨꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯃꯜ ꯆꯪꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯤꯂꯣ 15 ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯊꯛꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯍꯦꯟꯅ Free ꯂꯩꯕ oini. ꯉꯝꯕꯗꯨꯗꯤ ꯁꯦꯂꯤꯡꯒꯤ GST loro. Yes, ꯇꯦꯛꯅꯤꯛ kilo ꯃꯌꯥꯝ kunma mathakti GST loro hari. ꯂꯧꯔꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯤꯂꯣ 15 ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯄꯥꯛꯅ ꯂꯩꯅꯒꯟꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯁꯝꯅ Yes. ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗ ꯆꯦꯡ ꯀꯤꯂꯣ 5 ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯍꯋꯥꯏ ꯀꯤꯂꯣ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯆꯊꯥꯎ ꯄꯋꯥ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯊꯥꯎ ꯀꯤꯂꯣ ꯃꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅ ꯅꯝꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯗ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯄꯣꯠꯁꯤꯡꯁꯤ Ma'am, adugo ꯐꯍꯜꯂꯛꯏ madugi akogi food ki standardization ki damakta di Food Safety and Standards Authority of India fasai hadana fasai na yengjallaga magi license am issue tawi madugi license phangdaba mioi amata magi food sing se packaging toraga India da anywhere yonba yadi illegal oiduni ma'am aduna madu leijarabdu da akoina mu GST hapchalaga maduna food se hena standard oigani haibadu khitang contradict oidabra sin ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯗ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯈꯔꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯄꯥꯔꯠ ꯐ꯭ꯔꯣꯝ ꯗꯦꯠ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟ ꯕꯣꯗꯤꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯗꯨꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯤꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯤꯅꯝꯒꯗꯧꯒꯤ ꯉꯥꯏꯕ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯞꯇꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯈꯟꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯤꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯟꯊꯩ ꯍꯨꯔꯥꯟ ꯆꯤꯟꯊꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯍꯟꯊꯩ ꯑꯩ ꯃꯁꯤꯃ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯦꯠ Okay. Oja Pramodini ki line se amuka ꯈꯤꯇꯪ frozen ꯄꯦꯟꯖꯕ oigibna ꯂꯥꯛꯑꯦ maram ꯑꯦ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯐꯔꯝꯃꯅꯤ Okay. ꯃꯁꯤꯃꯗꯤ ꯁꯤꯃ ꯂꯩ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯂꯦꯕꯦꯜ ꯇꯧꯏ ꯇꯧꯗꯦ ꯀ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦ ꯃꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯟꯖꯔꯛꯄꯅ ꯈꯥꯎꯗꯕꯨ ꯍꯥꯞꯄꯗꯤ ꯄꯦꯀꯦꯠꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ 5% ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯔꯁꯦꯟꯇꯦꯖ ꯇꯦꯛꯁ Logani. ꯑꯃ ꯏꯟꯅꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩ ꯄꯟꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤck ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯥꯎꯟꯇꯦꯠ ꯑꯥꯏꯇꯦꯝꯁ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯨ ꯑꯃ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯌꯨ ꯑꯅꯤ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯥꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯚꯥꯔꯠꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯑꯣꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯄꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ Okay. ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁꯟꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯐꯪꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯇꯤꯜ ꯑꯦꯟ ꯑꯟꯂꯦꯁ ꯃꯗꯨ ꯄꯩ ꯊꯝꯃꯒ ꯃꯊꯪ ꯄꯪꯄꯨꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯁꯤꯒꯨꯝꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯇꯦꯛꯅꯤꯛꯀ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯒ Okay, ay ozagi line se khara clear oidam number ay Johnny dam lak chage ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ Johnny tabiri ꯂꯩꯔꯤꯕ ko. ꯃꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯂꯩꯕ Okay. ꯉꯝꯃꯣꯏꯗꯧꯔꯤ ꯇꯦꯛꯁ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯦꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯉꯔꯥꯡ ꯁꯤ ꯄꯤꯍꯧꯕꯗꯣ ꯉꯁꯤꯅ ꯁꯤ ꯍꯦꯜꯂꯝꯃꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ All right. Akoi network ki issue khara lere aduna madam ki site ki network se yaba taragasu probably in transmission marakta transmission da akoi gi impact news se rokum tam ꯉꯁꯤ se line se clear in oidabagi. any case ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ Yes. Kudong chadong khara ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ thenari. ꯇꯦꯛꯁꯀꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ Okay. Oja Pramodini. GSTꯒꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅꯗꯤ ꯋꯥꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯂꯩꯇꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯃ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ Okay. ꯍꯣꯏ ꯔꯤꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯀꯣ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯜꯇꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯠ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥꯏ ꯅꯣꯠ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯇ꯭ꯔꯗꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯒ ꯅꯜꯂꯒ ꯀꯩꯗꯧꯉꯩ ꯃꯄꯥ ꯆꯥꯅꯗꯧꯔꯤꯅꯣ ꯃꯣꯏꯗꯨꯅ ꯀꯟ ꯊꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯑꯄꯤꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯃꯛ ꯑꯐꯦꯛꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯣꯛꯍꯜꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯗꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ Okay. All right. Line se khara ga henu aitre. ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ Yes. ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ Oja ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ final concluding line thambiro network se khitang oja gi freeze tawe have tar. ꯑꯥꯎ Ah.
aduna hujiki akoina mi amagi skill ai skill yam leire ai amna hai single acting da yam phaure natraga ai si drama da haire ai se scholar oire natraga ai si like haina ai skill asina masina aikoina thabak to onthorpa madamda ai adugi skill du sudum take sin tainaraga latore ba ingonda se suppose akoina ai acting am tawre na laura se abaw abaw acting tawri mayam si moi takes loi thiri ngaptani income tax film ti da chongiba drama da lari mayam se my activity punamag tu loina tax lauri bani lawdu ba koina hangi pi moi da chauna lawi ba yada bra pikhaba laira ba singda thum peke amada chathau da kilo amada liter amada tawri then akoina tax sina he chatna ba khare hena pakcha badi petrol de hengal le hai di yam pakchai khara chaura su chauna si khara pakchai adigi gas fuel singda koina hengal le haraga khara pakchin nai aduna tadana aikoina macha macha da matam amada yam noi ki akoina thabak tawri ngai da nupi singi da maktani hedana 5% se koigi cosmetic purpose da koigi tax tabira me koigi kaina income tax ki taw matam da 5% du khaido nupi singi da makti koi madu koigi kaino gi BJP ki government matam di natte ko adu yam harau ki koi yam pen gi nupi singi ne ki ba ma nail polish tawbagi powder thabagi lipstick tawbagi haina tawra du maina ka tabi ba layeba tax tu akoina direction hongkhibadi yagani change tawbadi yagani aduga tax okay dumadi ai mota sumain thamjagi okay mathang chai Johnny dra chage Johnny karmaina thambi be hujiki oinadi masigi hujik honglali ba GST gi anoba change hai tara anoba rate sida unanimous mak oigadragasu consensus oigi haiba tare mayam gi ayamana yanagi haibani loina makti yagi di haibani yaning da bagi khonjel adumakti legini adubu yaning da mamang da GST yaning da dum laki haiba tare aduga mamang da su revision mayam su yaning da laki haiba yofna chimo mayam thambiri adu hujik su yaning da na India pumbugi oina protest torpu yai mayam ma khongjeng sengsalak pu yai haiba tare mako protest adumak leini adubu hujik leiri ba situation asida khogi magi pocket ke size yamna chawjaba purchasing power have tar yam laijaba myo dedi laiba hong bisna ka shu thoidongna chaitheng pidong man de hatar sel income wang ba mi dedi hatar income wang laiba mi dedi this is not going to affect to this income nemja ba kangbu den hata suro norma chaja ba hand to mouth adu hand to mouth to khedang henja ba tar so income nemja ba have tare imung singda dum masi affect yamna chawna to godobni na hojiki onadi immediate relief ama udi have tare phane yamna lauja targasu therefore luxury ba penja da bi khola have tare consensus oigi unanimous oigi de na lauja ba targasu lairi ba micha miyam hairi bang sai income yam jada ba kangu sidi khoi protect to bang moitra have gi nungang ba dum de dum lair ga dum chatore aduna lakadre ba tha khara antar chai amani sida kari orpu ya gi nungang ba phongdo pini nungang ba se masi nungnang ningai oire masi gi khoi gi hauji discussion tawriba keno sida khoi BJP ki spokesperson madam na so dum phongdo pigre tax henga khraba je amu handra gi bibam dia pe laita bagi mo ene su pak handra ka do man dia bagi mong su habet pan bigi masida koina protest si khoi me am protest tawre har ga protest krai go valid or reasonable go bro koi de ba si junior protest se hoi yenga je sarkar na tax se hengale yai sarkar na tax henga pe yai akoi economy je masi ka balance ama lakna na bo hona bada amu hengapa amu tathaba je ona ye hauji akoina urisidi consistently increase ne ai masi tatharak bati sunga yawdo amu hengapa amu khara amu taba je sunga yawdre hengalaga adum chakraga hengalaga kum darak dabne aduna masai akoina taxi da amu khara amu hengat pasi da akoina masi puba thangba ngamoi da tax ni haibagi kaya yam bear to ngamudra ngamoidra effort to ngamudra ngamoidra haibu ki question ka tena tre hauji ki jide khoi da puba thangba ngamoida ba mum da ne lairi ado akoi aina mati ki pen da base aina di pungdor masi ai example amu ni kudam amu ni bijage hana koi masi ki puba thangba ngamdana adigi sendon phang koi dina leiram ba koi ki businessman ma haibta
Adani Hana Mazi bankrupt Chatana later Mogana. How is it Pitribiki Oina? Quite again, the richest, fourth richest Pitribiki Oina. World's fourth richest can Omo area. Aditadi Magi can say 1.116 billion Kenonia. Magi lady Wahusik Apoina Canaries. Aduku Masina 116 billion billion dollars. Masina bitter Mije Hanagi Apoki Bill get power. Bill get power. Chendon Quang Korema, me and Asuyam riches or pipes. Masi Canano, Adani Canano money in Kanda. Akumasi close. Well acquainted way ID Modi Hagayam, none of Mizu way. I think that when the Chinganing Pashazi, India, the Kongal is in the light of the Kene and Wara, Kena Wasalapa, lighter. Aduka Modi Haga, none of missing the DNA, Nakan, Madonna, Urium. She the name of Mayamna, light of Giti, Hena, Akutpada, Kotopa. Okay. Aduka Atung the Letonba, Aduna. Masagi Mayam Papigiva, 25 kg, Masagi, 10 kg, has not any food item, food grains or so. 25 kg, hen Bagadi takes exempt had him. Ado Equina, see the Ubayari 25 kg, meat live the labor number, Masi, pack food on the lapati advantage over my arms to lay. Ado Equina, Angan wearing Ida, labor say, lose on the labor say. Masi, Tum the Hirasi, Tata Sol. Anapuna, Rangan, the never lucky. I couldn't allow I am later. Lose you be Makuzi, little Kolaga, later to Makings. I know hiding it. Peg foot on a lapa. Masikizu, hygienic when a Hosio lives in there. Masiko could promote with the cat there. Now I found Luzuina, Yam King as Aramaduga, Hosijari, Yamna, hygienic when a Masanana, Aduga, who would the soup portable oibusu. No, I was really hater. Masi Equina peg Futala had Namasi branded not prepaid when a la ilaki, have a key question you wanted there. Masiki Kudung Saba, Mayam, the Akan. So I can teach a manava, Amazutum, that's an Amazu Ching. Ching and easy peg, or never you want it, peg, can never you want it, takes key Manadrise. See the never in a Masaki, identical or in a Hazard. 25 kg mathak above the lake, but I do not take exempt or any, I do Makada Lake. Sangom packet Masam Tangorazu, Aduma takes low duri. Aduna, Masiki Kenabome, and Gan, Equid of the crematorium, the funeral activity, funeral service, Equi takes 18%, low me, I controversial over while the keep later. Aduna, Aina, hygienic idi, Hanaki, Akogi Masiki, finance key, Kenoda, section the Liberiba, Akogi. Committee, GST, Council no Oigera, Natural Masiki, Incest Concerned Minister, Sitaraman Masamang, Pungoki with Parliament, Masiki debate of Jena. I how is Parliament, how do you think? Appointed Satan and Rangahan, Kenotagi, Tauriba, Marachita, Mahak City, Yopson Makarikaya. COVID na I was a good Yam the Live Tivoli, and I'm putting Mata Nava Parko, Nava, Anava, no idea. The Wadabu, Madu, escape mechanism, or a Braha, a quick cut there. Question, parliamentary question, or Pumatam, the Madu escaped on another mechanism, or Ibrahim Sinem. I don't know, Global Hunger Index in the Asia, Cry was the leg, 101 the Magi rankings, Langer. I am the Nepal, Pakistan, Bangladesh, Chiki Matung the Bola, Global Hunger Index, Kikenosi, position rankings. I don't know that Machina police career. I couldn't know the Bayari say, takes discrimination. I must upon there. Takes discrimination, high with the Aina, Masaki, wholesaler, retail, Adiki Marta, takes discrimination, my check upon Udia, and the live revised to the Bokanushida. Aduna 9%, 3.9% unit budget scientific Maya Canada and the key last year the key about Matamda and the key 3.9% the Handagriba Mayamsa. Masika is a Moctano, I say, Masi a Yam Chow, okay, difference layer percent. Masi a quick question Tony Highway. Adun Masi Punamana check Tominakanda. Masi roll back to Bra, Natagana, Mayam Punamoki, a quick flower, the Changi, state government, all right, fair enough.
Okay, I mathang say I ozaring kutu lakcharang ge ozaring kutu mamangi round da ina skip tawjar male adubu patiently mayamgi wapam punamak tabi ba duga lebi bagi dam lengdra lebi dam ai ozaring ku thaga cheri ozaring ku uzik lady ba wapam habta GST hikes ina miyam da miyam da yam chauna awaba ma pigani habagi nunang buduni adubu GST boiro amu boiro mamang da koi GST leitreng da lejaram ba koi tax regime VAT oiwi ai madui khuthang da dum chaiting de dum phangdron lai hai tare aduna masida akhoi yam chauna mi pane oina yengba ya parantra ka kaino akhoi taxation hai baside dum matam gi matugina hongdaba ya daba increase tawdaba ya daba akhoi gi lenga ki kate policy program gi part am khangni hai tare aduna hojik lai ba hong basi only because for the sake of criticizing not for the sake of critiquing matu yaning daba pongtok pa haina haiga doribra natraga tasengna every regime da natraga every suma makalgi revision lak par GST bo ero natraga pre GST bo ero akoi gi taxation je hex slabs je change tok matam da micham yam da dum chaiting phangi haiduna masi dum yengbi abra kamai thambi be ja hoi ai mayam nang na so ai tajai yam nungai duga yam na so reasonable oina loina haibi congress ki so haibi BJP ki so haibi aduga akoi gi tamo CPI gi so ajana haibi Hiding in from the administration nama leba amanga ko taraga di madugi tax khara ko impose torga tax khara collection to baje darkar tax impose tori bada whether it is reasonable or not haibadu di madugi matang dani mi sing na criticism binary for example British colonial rule gi matamda ningthau sasan gi matamda akoi da chandon thin da bagi law ko tax fine logani haibagi adugumagi leirambagi adugi ho kiba maram chadaba tax mayam lobagi ho giba karigum matamda tax se lobhum thoktana hegali haibagi ho giba mayam ama india gi fam mura thoi manipur da su adum thokidaba nate manipur da thokhe nipu ga taret suba GST council gi meeting akoi june da pangthokkiba sigi recommendation dugi matung ina andak GST gi kano sida akoi gi kano ta taxation sida akoi even koi sangom kar hai tare sida bhokta pesa logani 5% logani na haibi ra ko hudi logani na haibi ba hujik ta ai ta jai thank you jai hai ju hai ki above 25 kg low taraga di GST low roi adu matung da package taraga yol taraga na logani haibi report toge adu gi matang du yoraga di akoina it is not proper for someone like me ko ai guba अखोगी GST सिगी अखोगी मसिगी implement तौदोरिबा किलो केजी मंगा लौरगा मदुदै ताबा लौरगना लौरोय हारि सिगी real interpretation से करिनो हाइबा फजन explanation तौबा ngam गिरोय दबा हाइबदी विजिट थोक्तिरबिनिना aduna madai matang duda aina justified haibadi argument tauruba natragana maduda criticism taurubagi aingonda thedok angleite adu ai amade haijage akoi hojek hidak managi mana se lip se bi akoge hidak managi akoge tobacco lip se sigi GST impose oi kaya no 5% ne adubu on product tawraba matung da GST impose oi 28% ne akoi de hujik GST impose oi si 5% to 28% luxurious poki manung da tongan no me ama tawreba aduga akoi tangai fadana pandemic tigi irang sina akoi de yam wahle pasam ware tangai fadana tax kara impose togdaba yadre haibagi wakhlo nomla agadi madu karamba area de impose togani it should be the common people that should be akoi maduda wahan gadobra natragana akoi gi nongmagi dharkar oriba pot singsida hector impose kano GST impose togsalaga madai dagi collection tawba pasaduna miyam gi dawda kanaba togani haigadoriba Sineva GST council sida keneva government keneva ideology keneva mayam lenamba yai adubu they never discuss about increase of GST tax share apagi you bottle the GST tax 28% logani hariba hidak mana product GST 28% logani hariba se sida let us increase them to 60% 70% haibagi wafam amata puthokte eba adugi mahutta Som the little ching chak no magistana nabagi drakar oriba mayam sida tan khana leba swai da onjal leba si aina puthok se risi karino GST council se hidak mana sungbagi company acho toriba yu gi factory tobagi acho aduga chalai riba adugumba
mafia sing hai batai let me term this word mafia sing duna akhoi gi chalai influence to ngam adugumba kano mu oira bara GST council te adwai gi matang da increase to gi often disun khana da bida akhoi gi thanda na sangom da gi chana na ba chiang da chana na ba cereal da akhoi gi masidai sida 5% impose to gani hadu that hujiki akhoi gi tangai fadana lai da sing na seasonary ba sing sida moina hapai ba se moina sidai sida hapa iba lassi curd purple sida rice jagari sigi meat na singa sigi mayam sida hingat kani hari ba 5% sing se cut this off and then increase it add it to ngasai gi 28% the limit uhen ganu uhen da bida to certain level luxurious items for example hotel 5-star hotel na hengalu na natragana lairiba khoi gi intoxicating materials mean adagi pan masala kaina tawriba se cancer form to bada permit pir tholiba adugumba production sungiba company factory singduna cancer form to bada tawriba singdo adugi pot singduda karigi damakta singise moida increase to karigi no ba why not decide masigi maram da khanna da dana instead of that akhoi da paisa mange pandemic ne paisa mange adagi miyang gi welfare scheme da lokhat aba yadre haibana miyam si tawraga miyam dagi laira badagi paisa sum khongat kani haibagi ideology se what is the motive behind that scenario okay GST council se hujiki leiriba kano sina kano tawrabra influence tawrabra koi gi leiriba akhoi gi big akhoi gi cancer na hanna ba adagi mi suan na ba adagi liver na hanna na ba adugumba company chaw ba tawriba singsina influence of dana akhoi dadi 28% dagi hena tawganu 5-star hotel sing da nungai ai fa dana ta harau te am tawgadu akhoi dadi adu tawganu haibagi imposition ama tawdana dictate tawdana thammaka da sigumba posi da hengal ba ngamdarbra haibagi aingonda di adugi se personal keno da aina phawjo pone atai singdudi yam phajana akhoi panelist kitigma loina haibi gare aduga on kanoda yamna critical loibe area kharada budika rasa hai gi ba 25 kg dagi low targadi GST low de adu makhata ba low targadi haibadugi kanodudi madugi kano ma leiram gani hene khali madu only expert in the field kamaina implement tawni kamaina kano tawni kari gi ma ka 25 kg low badana yaraga somdana GST low disni kaina low doino kari mechanism da low dorino haimna sing do unless and until there has been akoi pulap na phajana sandong na ta trigei di madagi area du dadi akoi yam kana phongdo ubada hujik se nganmalli bra haina khalli ado phongdora kandadi akoi madu phajana phongdo patai adu okay haining ba mati lei GST city akoi hambada hoi sometimes akoi na khwaidagi yaningi dabadi petroleum da kari GST legi dribno haibu mati yaningi de to haidi petroleum product GST level all pulap managa dabni habi adugumba yaning da bakhari lei GST is all India da tilurabadina hoi tilam dadana keno torodi fai tilurabadina GST ga introduce tawrai sidi I appreciate this adubu hengalai ba pot hengatham thok ta pot ta hengalai ba aduga tawrai ba pot myam sidi masidi maram cha da ba akoi capitalist class sing na namdharaga chatpa man mong da urak panina masigi area swaida GST council na wakan khanda biraga paliba government sinasu masigi potse ningthina ne nebam thoi hebadum tang ai okay yam tian ai sai bom thamjage okay thank you ai uzarin ku thaga chari loin mathang se uza santa su laksan uza santa quickly aroi base uzana concluding oijarage hujik lairiba July 18 dagi chana ba haugraba hauni na declare tograba haiba tare hairiba anoba slap sing si anoba tax mayam si yes masi rollback to bio haibagi wafum budi lai adubu rollback tawdana adumak charkhiba taragadi haibagi if haibagi chance amasu leibanina ada area du lakandadi hujik leiriba akogi economic crisis su yengdawa yadaba ngasai haijakhiba dollar ga akogi Indian rupee ga gi khena basi yam chawna wangkhalakpa Indian rupee gi value se nomgi hantharakpa economic situation ama maram chadna maram oiraga akogi leiba ki revenue si khara phagana ba income gi fium se phagana da tonga ba item macha singsida tax se khara lorak pa taragadi khara dorsu contribution lakata habagi lenga kisu dum ba wakhalon dum leramba ya hena oramba ya heba tare adubu every live home khudimaksi masi akoina masi farro ina kada negative side ta zakani haina si yenga dori bra maru ina hoi misa miyam do sokko taragadi misa miyam na di madu gi kholaw di larkani heba tare adu akhoi masi masire yengba ya basi nakal ani ma yengma tam economic condition lairi basi
ꯐꯒꯠꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯗꯃꯛꯇ ꯃꯗꯨꯗ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯌꯥꯕꯖꯥ इकोनॉमिक कंडीशन की सरकार फलंद्रे मखोय सुम फलंदबनी आई यामतेन हाइजगे अदुगा ngasai GST काउंसिल से चेदे एकप टाइगर उमनी मरमदी भारत की स्टेट खुदिमना GST काउंसिल सिदको मखोय यानिंगदसु मखोय न पुथोइबा प्रपोजल से अखोय 130 वोट से कनान पीरिगे अखोय सेंटर न पीरिएबा अदुगा अखोय न GST काउंसिल की रिपोर्ट इंप्लीमेंट तौनगा अखोय की 75% दरकार लेबा 75% of the GST council boss aduna 75% से अखोय की दरकार लेबा मरना सेंटर न 1/3 अखोय वोट दरकार ले 1/3 means अखोय की 67% 33% लेबा मरना अखोय की स्टेट में थादरसु 67% खतने बादुना मसे तौसिनबनी चेदे एक लाइनी चेदे एक टाइगर नी ओके हेलो हेलो ताजे ताजे उदा ताजे चेदे टाइगर नी अदुना मसी से जेसे काउंसिल की मागी कोई केनो से मसी होंदोकम दरकार लेरी मसी सिंदोकम दरकार लेरी मरमदी सेंटर ने पावर पीबा भारत ले बेसे कुंदा कुथा माते लोय थादरसु सेंटर ने ओवर डिसीजन अदुनी यादु यादुना मसी की डिसीजन से मसी दिंगती बीजेपी ना लुसिंग बेंदी सरकार ना मियाब द वन बा लाइर ऑफ द वन बा अदु इना कुन बदन नुगायन बा हाइबदी अतोंग बदल अकोई लेथोन बा अकुट लेतो बा इंगिसारगा all to the main हाइबदुनी हाइबजे हाइरे लुसिन जाय थैंक यू राज ओके ओके मोरोइना GST काउंसिल की स्ट्रक्चर है तार मागी लेजर स्ट्रक्चर दा 1/3 से सेंटर 2/3 सरुक अहुम थोकपगी अमना सेंटर की वोट ओइबा अदुगा सरुक अहुम थोकपगी अनी जेना स्टेट ओइबा अदुगा स्टेट सिंग अदु दसुदो मुक स्टेट अमदी यूनियन टेरिटरी कुंथ्रास गे मनों तरागा निपान जेना मुक अखोगी NDA की पार्टनर हाइबतार मखोगी लेंगा ओइबा अदु ओनली अपोजिशन से तरानी थोय खक ओइबनिना अखोई अयाम सरुक से अदुम BJP नत्रगे NDA की हाइबतार NDA की कोई ग्रुप से दगी अलायंस से दगी लाकपा ओपिनियन ओइबसना मरम ओरगा GST काउंसिल खना खरे हाइबतारगसु ngasagi majority du di NDA na dumak oibnina NDA na lorokpa decision duna adumak chana ga dau leirabnina koi GST council mi pham taw habasi just see da फजनबा मागी तौ अखोगी GST काउंसिल अमा लेरिना काउंसिल लोब डिसीजन नि लेगा लोब डिसीजन नते हाइबे यानब के दमकता पांथोकपने हाइबगी ओजागी कंपोजिशन दा हाइबे तार यानिंग दबा हाइबे तारे लेरिबे स्ट्रक्चर से यानिंग दबा GST काउंसिल की स्ट्रक्चर से हेना डेमोक्रेटिक ओइबा हेना मसि पाथोक चाथोकपा अम ओहेनिंग हाइबी वफन सिंग थंबीरी मरबद हुजिक लाइबे GST का हाइक सि मसिगी अफबा अमदि फतब अनिमक्ति लेदुने दुबो अयामबना मिसम प्रजादा सोलगदा हाइबगी नुंगनांगबा अमदि अदुमक लेरी लेगा तो सोइना लेरंगनी अदुबो मसि करम मोंगदा अहोंग लाकदगे हाइबदुमदि लाकद मतम सिदा कोइ थादोक चरगा ngasi ओनदि मनु हुनगी थरमसि मतंग चालु सिंजरगे ngasi की थरमसिदा ओजा प्रमोदिनी ओजा शांता ओजा रिंकू अमदि जोनी ना सरुक याबिदुन ngasi की थरमसि बथवा हैप्पी खिबा अमदि मपुंग फान गे दमकता पैनलिस्ट मरुमपो अरोबिस्ता मुकना था सपोर्ट चरी अप्रिशिएट योर जॉइनिंग मसने असि मनु हुनगे थरंग असि एडिशन से करम तो बगे को दिखान पे आगनी कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join to biraga comment amadi feedback tabir pe agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari. Sri Sri Gaurasan Rai Namo Purvasramda Kwagi